Sviće jutro iznad Boke, a naša orna ekipa se budi rano u hotelu Lighthouse i kreće u jutarnju šetnju. Upoznaćemo se malo više sa našim patrolnim Fiatom 500L 1.6 dizel. Prednji deo je zaista neobičan u svojim proporcijama. Limarija zauzima 2/3 visine vozila. Sam branik je izuzetno visok takođe. Automobil nema oštre linije, već je dizajn univerzalan i dopadljiv za sva tržišta. Najinteresantnije Fiat 500L izgleda upravo sa boka. Tu se vide sve njegove prednosti. Italijanski dizajneri su na ovom modelu napravili jedan od najoriginalnijih bokova vozila u ovom segmentu. Sve je prepuno detalja i neobičnih dizajnerskih elemenata. Kabina je očigledno zauzela najveći deo vozila, pa na prednjem delu hauba tek nekoliko desetina centimetara izviruje napred. Ukusno raspoređeni emajlirani detalji na bravama, štop svetlima i bočnim lajsnama daju luksuzniji utisak o vozilu. Izbor aluminijumskih felni je odličan, automobil izgleda originalno i sveže. Stilizacija zadnjeg dela je definitivno usmerena ka američkim kupcima. Parovi crvene boje, uokvireni hromiranim detaljima, u potpunosti spadaju u stil američkih kupaca. Vrata gepeka zauzimaju gotovo 90% zadnjeg dela vozila, tako da sve deluje moderno i čisto. Zadnji deo je vrlo dobro stilizovan i klasičan, tako da će vrlo dugo biti aktuelan. Zahvaljujemo se na ustupljenom patrolnom vozilu kompaniji Nikom Auto iz Kragujevca, dileru i ovlašćenom serviseru Fiat automobila.
Igalo je grad u opštini Herceg Novi u Crnoj Gori. Geografski položaj i začuđujuća lepota prirode čine Igalo i Herceg Novi najatraktivnijim turističkim lokacijama na Jadranskoj obali Crne Gore. Igalo je poznato kao turističko mesto, a zahvaljujući lekovitom morskom ulju sa blatne plaže ili kako je još nazivaju Stara banja, centar je zdravstvenog turizma Crne Gore. Igalo je poznato i po neeksploatisanoj mineralnoj vodi nazvanoj Igaljka. Još 30. godina prošlog veka izvršeno je ispitivanje igaljskog blata u laboratoriji poznatog francuskog lečilišta Vichy, koje je definitivno potvrdilo njegovu izuzetnu lekovitost. Ali tek nakon Drugog svetskog rata, na inicijativu Mirka J. Stjepčića, koji angažuje doktora Svetozara Živojnovića, realizovani su davno doneti planovi o osnivanju lečilišta u Igalu, koje je odlukom vlade Crne Gore od 1.11.1949. godine konačno i osnovano. Ja sam Dejan Drašković, podvodni ribolovac, znači inače sam predsjednik Komisije za podvodni ribolov Crne Gore pri Savezu za sportski ribolov na moru. Pa lovi se, znači kao što sam rekao, lovimo na dah, silazimo na... Pa to će obično narodu biti ovako frapantan podatak da podvodni ribolovci silaze na velike dubine, preko 30-40 metara, sad zavisi od fizičke spreme. Poštujući naravno zakonske propise. Znači, zašto se lovi na dah? Zato što je tako zakon propisao da se riba pod vodom može loviti isključivo na dah, bez boca, sa kiseonikom, druge opreme koja bi pomagala boravak pod vodom i znači u toku dana, od izlaska do zalaska sunca. Nažalost, ljudi kad gledaju ovakove snimke i fotografije po Facebooku, često misle da je nama sve medijno i eko na moru. Nažalost, znači, osim dobrih strana, ovaj sport ima i svoje loše strane. Samim tim što smo rekli da se lovi na velikim dubinama, postoji opasnost za život podvodnog ribolovca, on mora da zna kad je vrijeme da krene na površinu, inače dolazi u situaciju da dobije blackout, sambu ili nešto još drastičnije, nešto što može da mu ugrozi život. Sa druge strane, postoje i razne opasnosti u vidu brodova, brzih čamaca koji ne poštuju pravila na moru koje je zakon propisao, dakle da se moraju udaljavati od ronilačkih bova minimum 150 metara. Milo mi je što ste ovu emisiju napravili da bi ovom prilikom mogao da kažem kako izgleda ronilačka bova. Ona je crvene boje, ima bijelu traku dijagonalnu preko zastavice, ona označava da je pod vodom ronioc. I treća stvar, znači, su opasnosti u vidu krivolovaca, ajmo reći dinamitaša najviše. Zašto u Crnoj Gori, kažu, koegzistiraju krivolovci i regularni ribolovci, to je prosto nemoguće. Zato što su ribolovci na dah ugroženi životno od strane dinamitaša. Kad već pričamo o zanimljivim detaljima našeg poziva, da tako kažem, ili ovog našeg hobija koji toliko volimo, evo jedan zanimljiv detalj. Prije možda nekih 15 dana ja i kolega smo ronili na području Zagore. Dolaskom na poziciju smo primijetili jednu barku koja se udaljavala od Zagore, a bilo nam je čudno što se tako odmah udaljava pri našem dolasku, tako da smo pretpostavili da je bačen dinamit i to se ispostavilo kao tačno. Jer je u moru bio ronilac sa bocama koji je kupio cipole, čak i nama predložio, vidjevši nas, kaže, ajte momci, izvolite, evo, ubijena je riba, ako ćete da pokupite ovo što su oni ubili. Mi smo na to kratko odgovorili da smo zvali policiju i da bi pametno bilo da se i on udalji. Naravno, nemoguće je da policija bude u svakom trenutku, na svakom mjestu, tako da mi se uvijek trudimo kad god naiđemo na jednu takvu situaciju gdje je ugrožen ekosistem morski, a to je upravo taj slučaj,
da pozovem policiju ili neki drugi organ državni koji bi mogao da reaguje i da spriječi to. Nakon toga smo zaronili na tu poziciju i ono što smo vidjeli dolje je katastrofa. Tu dinamit ne ubija samo ribu namjenski na koju dinamitaš idu, on ubija kompletno sve podmorje, znači ubija malu ribu, ubija ježeve, ubija sve živo, znači raznosi. To kad vidite dolje, žao mi je što to nisam uspio da snimim kamerom, to je strašno. Na tom mjestu više se riba ne zadržava. Tamo gdje nema male ribe, tu više nema ni pelagijske ribe, nema ni kvaliteta, nema ništa. Eto, to je što se tiče tih opasnosti, a recimo postoje koje još opasnosti imate za podvodnog ribolovca što nemate recimo za druge ribare, što podvodni ribolovac je ugrožen recimo od strane drugih opasnih riba i toga ima. Recimo prije nekoliko godina na ostrvu Visu je velika bijela ajkula napala podvodnog ribolovca Damjana Peseka, Slovenca. To je ovako zanimljiv jedan podatak jer su velike bijele ajkule dosta rijetke na Jadranu, ali evo šta, to je nekih 300 km odavde, pa čovjek zamalo nije životno stradao. Ovo prelijepo odbrambeno i zatvorsko zdanje gradili su Turci u 16. vijeku. Naziv Kanli ili ti krvava kula svjedoči da je brojnim sužnjima njena utroba bila i posljednje utočište. Nekome odbrana, a nekome tamnica. Prve zapise o monumentalnoj tvrđavi sa ugaonim kulama građenoj od grubo tesanog domaćeg kamena ostavio je turski putopisac Evlija Čelebija koji je 1664. godine posjetio Herceg Novi. Prvi podaci Evlija Čelebije koji spominje Kanli kulu ili krvavu kulu svjedoče o tome da su Turci dali nekakav današnji izgled Kanli kule i da su izgradili jako utvrđenje. Konačan izgled koji mi danas vidimo dali su i Mlečani, jer je bila vrlo značajna kao dio vrlo složene fortifikacije i odbrambenog sistema grada Herceg Novog i ona je impozantnih dimenzija, ona je 60 puta 70, mi sad stojimo na 4200 kvadrata odbrambenog sistema i tim sistemom fortifikacije moglo se braniti jako dugo. 1687. godine kad su Mlečani zauzeli Herceg Novi, kad su prošli kroz Peraška vrata, sigurno mjesec dana da branioci ove kule se nisu još predavali, dugo su imali hrane i vode. Unutrašnjost tvrđave krije bistjernu za vodu, koja je jedno vrijeme služila kao zatvor. Ja sam uvijek nailazio da su zatvorenici, pošto bistjerna, kad je izgubila svoju funkciju, navodno je služila kao zatvor. Mislim da je služila kao zatvor za vrijeme Drugog svjetskog rata, i tu ima nekih onako urezanih u betonu crteža. Međutim, donji crteži koji su galije, ribe, čak galije koje su feničanske, koje su egipatske, nisu samo, ko što je kolega Lazar Seferović jednom rekao, nisu samo turske galije. Da li i gospođa Gordana Karović je našla to i u Grčkoj, i u Turskoj, i u Egiptu, gdje god su Turci bili. Šta je to značilo, ne znam, da li je to čuvalo vodu, ali ja vjerujem da su, pošto je malter originalan, da su oni to urezivali prije nego što bi voda ušla u to sistemom kišnice, neka simbolika čuvanja vode, galija, riba, uglavnom, i tačno je kasnije služilo ko zatvori, naknadni crteži, tu ima i petokraka, ima i, ne znam, nekih natpisa, imena, tako da, eto, jedna interesantna stvar o Kanli kuli. Za vrijeme Austrije Kanli kula bila je kasarna i konjušnica, a poslije Drugog svjetskog rata pretvorena je u ljetnu pozornicu. Novljani koji su tada, koji su to vizionari, kad su 60. godine ovu kulu pretvorili u ljetnu pozornicu. Ja mislim da je to naš sugrađan još živi Milorad Petijević i Katarina Đijević iz Dubrovnika su radili projekat ljetne pozornice. Tada je naš kolega, uvaženi gospodin Ilija Pušić, radio sondažno arheološko istraživanje i ta prva ljetna pozornica je bila drugačije koncipirana nego sad. Mi sad stojimo na kamenu, ona je bila, imala je crvene ploče od opeke koje su se mogle vrlo lako dići da bi se nastavilo istraživanje. Jer ja, evo, vidit ćete gore kamen, jer ovo se gradilo od nečega što je bilo prije.
Nažalost, evo vidjet ćete da je naopako okrenut, gdje piše Deus Creat, naopako okrenut kamen. Vjerovatno je iskorišćen od nečega. Da li je to bila neka humanitarna građevina, da li je bila crkva, da li je bila... Uglavnom, ona je građena u više slojeva, građena je od prethodnih građevina. Duboko ispod tvrđave još uvijek leže istorijske tajne. Nikad nije istraženo do kraja. Niti prolazi, ni te sve moguće slojeve gradnje. 79. godine ovo što sad vidimo urađeno u nekom venecijanskom stilu koji je, eto, ostavila je i ta država SFRJ neki svoj trag na svemu ovome. Danas je drugačija ljetna pozornica, prošla je bila veća, čini mi se da je imala 1200 mjesta, ova je manja, drugačije urađena, ali eto, sad smo u situaciji da imamo ljetnu pozornicu koja je sigurno najljepša na Jadranu. 1987. godine ovdje je rođen prvi festival filmske režije, a prije 20 godina jedan od najprestižnijih muzičkih festivala u regionu Sunčane skale. Kanli kula danas je kulturološka žila kucavica. Istrajava, ljepotom plijeni i inspiriše umjetnike, pisce, putopisce. Vraćamo se da se odjavimo iz naših hotela. A evo i nekoliko informacija o njemu. Hotel Lighthouse je sagrađen 1978. godine i nosio je ime Metalurg. Hotel se nalazio u društvenom vlasništvu sve do 2008. godine kada je privatizovan. Od tada je prioritet kontinuirano podizanje nivoa kvaliteta usluga i rekonstrukcija hotela. Nakon delimične rekonstrukcije 2011. godine, hotel je dobio i novo ime – Lighthouse. Hotel posjeduje 365 ležajeva raspoređenih u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama i apartmanima. Lighthouse ima dve kategorije smeštaja – superior sobe i apartmani i standardne sobe i apartmani. Lighthouse se nalazi u centru Igala u blizini Herceg Novog. Zbog svoje pozicije i sadržaja idealan je kako za goste koji žele odmor, tako i za organizovanje kongresa i seminara. Neposredna blizina brojnih restorana, suvenir šopova, prodavnica i mogućnost organizovanja brojnih izleta za goste koji žele aktivan odmor i dobar odnos cene i kvaliteta usluge čine hotel Lighthouse pravim izborom za svakog gosta koji želi da istinski uživa u čarima leta. Smestili smo se u naš Fiat 500L i krećemo put benzinske stanice Petrol u Igalu, gde se snabdevamo kvalitetnim evrodizelom Q-Max. Inače, širom Crne Gore nalazi se veliki broj benzinskih stanica Petrola. Za putnike željne odmora, za one koji vole probati, za avanturiste i hedoniste, vaš siguran saputnik kroz vreme i mesta koja se pamte. Ponte Travel.
Bez obzira na to kako dobro zvuči vaš automobil, uz upotrebu Q-Maxa iz petrola sigurno će zvučati mnogo bolje. A vožnja njime bit će mnogo veći užitak. Nova generacija visokokvalitetnog goriva Q-Max. Samo na benzinskim stanicama petrola. Kvalitet koji možete osjetiti. Novo OTT Kopernikus. U najkvalitetnijem digitalnom formatu slike uživajte u sportskim kanalima. Pratite ceo Pink paket, neverovatan filmski program. Slušajte radio stanice iz Srbije i svih zemalja okruženja. Kopernikus OTT, vaša televizija za poneti. Najbrži način da započneš dan. Instant kafa. Dobro jutro. Iskoristite šansu do 90 digitalnih kanala potpuno besplatno. Ukoliko vaš TV aparat nema ugrađen digitalni prijemnik, ne očajavajte, postoji rešenje. Kupovinom set-top boksa po nabavnoj ceni samo u Telemarkovim poslovnicama dobijate mogućnost da besplatno pratite do 90 potpuno novih kanala u visokoj rezoluciji. Posetite nas ili pozovite. Ove godine smo proširili turističku ponudu Herceg Novog tako što smo na 25-godišnju tradiciju restorana Fontane i 20-godišnju tradiciju turističke agencije Fontana Tours izgradili nove smještajne kapacitete koji su po standardu i kategorizaciji dobili 4 zvjezdice. Od samog momenta projektovanja tih jedinica vodili smo računa da budemo nešto novo, a da budemo u trendu sa svjetskim potraživanjima gostiju raznih profila. Pa smo uz energetsku efikasnost koju smo sproveli kroz centralne bojlere, solarne panele, podna grijanja i tako dalje, osmislili domaćom snagom i domaćim resursima i sproveli u djelo jednu novinu koja se zove in-room technology ili pametna soba, koja gostu omogućava komforan boravak, a uz to tehnologiju na raspolaganju u tom nivou da on može da svakog momenta na zahtjev dobije informaciju tipa šta toga momenta u gradu treba pogledati, šta je u ponudi turističke agencije Fontana Tours, šta je na jelovniku restorana Fontane, samim tim odraditi određen vid rezervacije ili rezervacije neke vrste turističkog aranžmana. Ta tehnologija implementirana kroz jedan korisnički interfejs na LED TV panelu, tako da gost putem daljinskog upravljača ima jednostavnu kontrolu i pregled onoga što želi da vidi. Što bi dalje spomenuo? Spomenuo bi da je oprema svih jedinica rađena po kategorizaciji, odnosno pravilniku kategorizaciji koje je sada na snazi, pa su građevinske norme tih jedinica od soba 2+1, znači 28 kvadrata, 4 kvadrata je kupatilo sa svim propratnim sadržajem i elementima koji čine tu vrstu kategorizacije. Apartmani su isto rađeni po sistemu kategorizacije, odnosno apartman podrazumijeva spavaći dio odvojeni sa predvorjem, kupatilom i dnevnim boravkom. Svako od tih jedinica ima nezavisne LED televizore, nezavisne interfejse, svoje minibarove, sefove i tako dalje i tako dalje. Imamo i 2 superior apartmana koji su od 90 i 110 kvadrata sa connecting roomom gdje zahtjevni gost može da dobije uslugu tipa da babysitterka bude sastavni dio njegove porodice, a i ne mora, ili da određeni prijatelji ili kogod može da bude uključen u takvu vrstu smještaja, a može da bude dijelom i nezavisno. Vodite to što gosti traže? Apsolutno, to nam je bio prioritet. Bavili smo se
to studijno smo prišli problematici, na iskustvu stranih istraživača i vidjeli da danas bio to gost koji dolazi na odmor, da se odmori, ili biznis gost, poslovni gost, zahtjeva visoki nivo tehnologije. Gost koji je došao na odmor, njega interesuje čitanje mailova, da dijete može preko connectivity TV panela na naš LED televizor, da projektuje svoje video igrice, crtaće ili da se bavi surfanjem preko interneta. Do posljednog gosta koji cijeli tehnologiju, što se kaže, do maksimuma, on treba da bude, traži umrežen štampač, kino, projektor, konferencijski sto za do 6 osoba, podršku restorana, room servisa, znači, i takvom izazovu smo uspjeli da izađemo u susret. Cjenovna politika ove godine je da sa promotivnim cijenama izađemo na tržištu, otvorimo vrata široko spektru gostiju i one se kreću u rasponu 35 € pred i post sezonu, a 40 € u špicu sezone po osobi, po danu. U cijenu uključujemo smještaj, ishranu na bazi polupansiona, doručak i večera ili doručak i ručak, hotelski plažni mobilijar, ja se izvinjavam, na plaži pansiona Savine i boravišna taksa i osiguranje. Objekat će raditi 12 mjeseci i mi se nadamo da će biti zatvoren samo za božićne praznike. Ostaje otvoren i normalno cijene će biti korigovane u zavisnosti od perioda. You